efa eye Kaneshi market food bridge ne so mpanimfoɔ sɛ ɔmo bɛyɛ nsiesie ɛmfɛma wɔn. Na make say Ghana mpanimfoɔ a wɔn mo bɔ wɔde ade o musika yes school tetia bia me kyerɛ practice aka sɛ kyerɛ mi sɛ wɔn mo sra ban edum pɛmpɛnso na sɛ ɔbo aban school ɔmo so ɔmo safata ɔmo a wɔn ɔmo so ɔmo nya ɔman yi so mfa so a ɛyɛ paa. Ɔsoafoɔ na hwɛ adesua ho nsɛm so ɛwɔ man Ghana mu di nsɛm atodwa ɛkyerɛ mu sɛ Chinese, Arabic ɛne French ɛnyɛ wɔhyɛ sɛ ɔmbɛsua ɛwɔ basic school mu. Na make sɛ aban de nkrata bɔnten abɛka sɛ kyerɛ mi sɛ fango boɔ no sese no ɛyɛ tese no wafa mu ka ɔha mu kyekyɛ mu no bɛyɛ de sɛ kakra firi so a we 2 series wate afiri sɛ bɛbɛboa na mo a mo de fango di dwuma no mo ho ahenhara mo. Adwadifoɔ ɛne akwantufoɔ akasa fa ɛyɛ fango bu asese no akɔsoro ɛkyerɛ mu a ɛyɛ to ɛda so no ɔmo nte so. Ensama no pina na kan yɛ sɛ nkonya bɛso mo sɛ enumere no nsia kase wɔ die ɔha ne nsia ɛkyere pɔ enkron kasa fidie so na yɛ ka mo sɛ fair group band ɛsuasene na yɛ ka fair group band a wɔn dwumade wɔn die no wɔn de live band ɛna di dwuma entie bia na wodi dwumade sunku bia behia mfidie wase wɔn pɛ na betumi asom pa kwan so kram ebia na wɔyɛ wedding woyɛ yie anasa badinto birthday parties bi na wodi anam ɛno wɔkyene bia wɔyɛ graduation anasa ne church programs insɔnsɔre dwumade ahodoɔ nyinaa no ebetumi abɛsum asɔre kan dwumade no bibia kɔnka ne ɛde amamum na die nti ayɛ ɛna ɛsɛ yɛsom wɔn no enie yɛwɔ quality sound ɛna yɛsan so professional instrumentalist a yɛwɔ quality instrument yɛba dwumade asa medɔfo wɔne bɛgye papa efisɛ dwumade no ɛho te pam na wopɛ yɛkyi akwan a yɛwɔ tema committee 22 bawdo so inside hɔ no ma ɛne ebutum yɛhoma trofo ne 0242 965 391 0242 965 391 ana 0541 149 741. Menka Lumba in Super FM Supapa by Jama so be Agiatum Ghana for any amanonifo nina Agiatum Musa in Supapa and Nuntino Bank and Pupliman Tem Hanomaya war a yeso distributors be brave. I'll call no mount sa ebetimi anya Lumba Supani be etimi at all. O by a DLFM your premises sound song Sabetimia Lumba Supani be or not Legon. Opseat Wisconsin International University Uba on sa ebetimi akabinemum Sadudwana upe to atondia. Fempenny4 was 0549 889 685 and 0549 436 Na ye ka mo se Nyankopɔ ya atomam wasana bosuma ye wumi ne de toso du nan ekopem aduasa so no bibi ba ewo nkran ha na ba bia ba no ye kɔ prampram ne nyina ne se prampram afahye no Nyankopɔ ya atomam on the 14th August ekopem 30th August eho be de pa bo ho na ye nkɔwate ne nyina ne se ye fast trade and afinso Pram traditional council Jumadi Sunku by a funny same. Fast Trade Cultural and Food Festival. Ebetodja. Pram go poya tuma on the 14th and everybody upon to mam. Second day no ebeye nyom and F in cultural display. Your best answer vocational training day 1, day 2. Nina is and you may better temo pa o kofia. Obey you for etim IM. Sansa na jodi ebe cost to 24-hour economy. Yenda. Ye bedi just out on ton yama to be a kufi be a konkan ediamaim. Inti bwa oni question of pram go poya tuma. On the 14th, Enkopim 30th August, Bibia Baya Kamadam, Jumadi Beto Jam, Ewa Pram, Anglican Park Honoma, and Martin Kunya, NFE Fast Street, that you may suku, no, one Afahoka. When you may query, Master say, Antanasi, Nayam Fan Menus Yakasi Bono, MSOMO. I can come for Ben Yasim Kunya Besomono, a damage you saw your wafa, or say a day at the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B, mounted in any bunch of bonana or Tafri Jamene. Adjoa Agyei Sikapa. Ya daya ho ya pa ya de kase bono echire mu ankasa ebesomo. News. Yamamo akwapa. Afi tumilika ne hia yen. Ewo Facebook no so na afin se YouTube na yemfa kasebo no echire mu ankasa ensamo. Ya sha kasebo na se e de afro oman Ghana. Yen kran na afin so Kumase ekwantimpon esom. Na nkra beto de ye kasebo pono se echire m se enipa be no wanom ahwe odom kwa afoforo bebro be yensia na mu nyina da epre mo epre no ano ade nye papa ewo mra eye state transport company company ayi twene tie kan se STC bus bi ana afin so eye fuel tankers mienu 2 ana afin so eye Kia Salunto so eka ho a sanso na ye Mercedes Benz eye pickup bi so eka ho a o ma akonya nkwanhia wo ye etukrom eno ne ben bu so Johnson
aba payment mu woye kuma se ne nkrakwa tempon so ameke sei enipa be no wanom aye twede ampa Onyankopɔn ediam na enka ne kyerem se nkwanhia si ene Adjoa Agyei osana bosoma yim ne toso emiensa ewo mfempem mienu ne aduonu ensiam a ne nyina ne kyerem se STC bus no enam ne kwan so ekro omuhua nse na nya semukuma kra chese ne tankers mienu na moso na mo pei na nkwanhia si na pepa na se munum ho no mo ejato eyefuwa tankanim ene munwane nya semukuma kra na nka ne kyerem se wohwe eja eto eye STC bus ni na nya semukuma kra o chese atofuwa tankanim afuwa tankane de chese ne nyina da hia enipa be no na mo fuwa tankanim no omu nyina da omato no so kra o ma yetwede ampa Onyankopɔn ediam na openipo no boadwumaden adema Ghana National Fire Service wanom ohwe omunka saye so Mr. Alex Kinati omomaden ni die kasa watwetwen komo no wokirem say yemfanto Ghana fo anim omakopiem omokoye no so ampane ampa nkwanhye na nya si meka se ni papa benu womo nyina da ayetwede ampa Onyankopɔn ediam afoforo nsia wonmo aprapro mo aprene mo de papa no kirem a omogusu boadwumaden ahwe sebe ya enkan kwantempon na afisi kumase kwantempon no wombetimi asase saka na ahye no ne asenwura ne nyina firi kwam sebe ya kwantempon no ebetimi adamum ADO1 Alaskin na tedi nsem eja DL kasebo Yanentie anase ihu iwusie wiem ewe station enti station na ewobunso ebo modern bohwi a friend station outlook ne say ihu usie na ya yedi echi akọ enti no be 1103 na ye kan station for because omo kono mo go situation na ye call no hu say accident involve floor tanker Mitsubishi pickup Kia Sorento na STC bus na ye kodu ye no you say floor tanker no eja demo a edansuo na STC bus so no ejadim Mitsubishi pickup no so na momo na Kia Sorento no nti abomodin say ebedundum eja no na involve cars no unfortunately no nipa 2 na omo floor tanker no mo na dance you ma ejadim no ahomete sem say omo hihye when make say omo hihye beyond recognition damage no the floor tanker no ehye na nkofo mu so no ehyiwuye unfortunately no STC bus no so no ehye and so occupants no yetimi omo how anka obia omo prepare mum enso nyame adum enya dia obi ewu STC bus no the same with the Mitsubishi pickup no enso so no ehye nkofo prepare edi omo akọ hospital enti for now no the casualties no suspect say be also eguso ayebu ejuma but for now metimi aka say casualties and ani prepare no enipa be 6 emu 4 mema enemu emu emba chese yara show mako Hawa Memorial Hospital for emergency treatment STC bus na 14 yesu say almost me prepare so we babo modern update team with the latest on casualties but for now no ebetimi aka say casualties no enipa 6 almost responding to treatment and ani pay would there unfortunately in bema me no floor tanker no almost shishie jebe and so itini yomo and hand on body no over to union police for and the best yanko for mu use kwan say yeguso hono mo a ye hwe say ekwan no ebe clear eni a oti yi openipo no oka wono omo moden ahwe nkitahudie so ewo dumija adwumayeko no aso eye ne din DO1 Alex Ken Nati na no wachi na Mr. Alex esan kirem say eni do ya nso omusanya ne nte say eja bi ato spraying shop bim ewo kutuba bi eno wo ayewaso central mensenim aladwene mpotema no so mokoye ampane ampanuane ampa chese spraying shop no ni nyina daja dema ni nyina hye nanso anam say wo muni Ghana National Fire Service won ma so ye bia bo mpotema wonti ene wo mumlante wo mo kwame nkoma cycle overhead na se ene kwaya me ahodo wo akire kɔ boy ne wo matumi aso gya na no madum no kra no so de mu kyeremu sei eto die kasebo enim nyanentie se eja ato kotobabi fire no ewie eni nyanentie se eja ato car print shop ewo kotobabi intempara na etima ewo circle overhead ebo hwi ekoho na omo de 15 minutes o hwe a free circle overhead na se ede ba be fa Malatani Newtown abakotobabi a enya sem ketron so ebo mo de 15 minutes edro ne dro mi hu se eja
ato car spraying shop mu na omo ovini bi na eja no atomu a chese edan no nchen pe kra no na omo edan bi wo no mo a chese paint egu no boxes of paint a hom display car ene egu ti hu se eja no tene ekọ no mo a e dia sem kese beba ti ebo modern na contain eja no a e bo modern se eja no en spread enkoka within structures na etwa edan so hu hia eni sa edan na nioma no egugugu no nti officers bo modern nti within 30 minutes die na ya bridge na no ase a chese eja no bring back say out of danger nti yetimi dum eja no within 1 hour a chese me no kasi nyame adum obi aho anka obi empra obi enwu ene a woti ye eya Mr. Les Kenate ono e campaign for mo hwenkita hodie so e wotumija adwuma yekuo no akache Yentwa kasiabone so nanantefo mofa eye Kaneshi market food bridge ne so esrem penifo se fiti emra omutu mu no sese no akoba se wo so mutwa ekwan nim ansa na omatimi akọ eye the next road ha adwin ye papa na ye food bridge no ya wado fo inso bosom ne de to so eye mienu e won fempi mienu ne aduonu nsian mu anomutu mesan se wo so mutimi eye hu siesie mfie bebre ni anomahu se food bridge na ya de baabi atimi assessing enunti eye AMA editudwa echemu se sane adwuma no betimi akoso na befa be ye bosumi nsia ekọ enkrontem a eno so mbe sha ase age se eye bosumi edi yenim na ase mienu edi yenim no anomu betimi asha ase na bra eye nantefo ni bi eni di okasiebo etwetwe nkomo anomu chemu se omutu eye food bridge ni mu no chese omo so mani so ayomunta tesa so mu twa kwan ni ma busy road na ehyen no efa so ekoba no ehonom anomu kogina wo so mutimi etwa kwan ni mu enti sane ebe ya akwanhia bia ensi ni nto mu sire mpanifo amfo so mommodia no mu nya adwumaden sane ebe yo betimi aye food bridge ne so edi ama wom esan se ya kwantempo na mu twam wo honom eho ehu ye papa enti mpanifo mommodia fa hyehye pa engu akwan mu sane ebe ya food bridge no betimi hu siesie no entem. Just recently, I started using this side and countless times that I've used this side, I've noticed about 1 or 2 accidents where I almost get knocked down and stuff. And it's really wrong. I don't know how long, I don't know what they're risking for. It has to be done in a rush because the going situation cannot be like this forever. So I feel like somebody has to check over as soon as possible to avoid bringing in further harm. I feel very bad to cross this route because it seems like everybody is free. The government is not doing anything about it because there's no accident. We don't know when something will happen before they will do something about the bridge. Because we shouldn't wait for something to happen. You people said you are giving us some time to repair the bridge, but it's like everybody is comfortable crossing this road. That's not nothing is doing done about this thing. The same happens to the fragment. Nothing is done anything about it now. So we just left everything just like that, and nothing is. I don't know what is wrong with we Ghanaians and even the government too. Everybody is thinking about himself. Nobody is caring about anybody. So if you two have something to do, you do it to protect yourself. So we are pleading to the government to do it. Eni ya wuti ye eyo manfo monante efa eye Kaneshi market food bridge no eso na enwachi ana krameyo eye Michael Kpakola eye alote edi tudwa no chemu se ensesi omoye ewo Kaneshi market food bridge ne so no ache esanse eye ade agarit project work bi ekoso no chema assembly no entimi ensha ase enye food bridge ne so mu wie ya esanse so moye ne sen no so ede kafofro ebeba. As a country, we cannot sit down all the time for something to happen before we start pointing fingers at each other. We went in to stop them, but we all knew there's a Gary project over from Accra Academy all the way to Kaneshi to the big road. So there's a Gary project passing through where the bridge is. I've engaged the Gary who are in charge of the Gary project. They said the project they are on the way coming. So very soon they are going to even block one side of the road. You know we have 2 lanes. The one from Malam coming is the only one we are going to use because they are going to block this side so that the drain will work through where the bridge is. So right now, as of now, we are just hoping the Gary people will be faster for us also to do our work.
We went for a meeting last week, right? And what's happening is that, they have a bit of issue with Akaka Academy. So they fixed it now. So if you go there now, you can see the gutters there is almost done. And they have even vacated roads that they give them. Eni ya uti ye Accra Mayor Michael Kpakpo Alote. Yantua Kasiabon Sway. Na yɛmfiri nkrampro mantam yɛnkɔ asante mantam na yɛmfia ne fankyere mu awa adesua ensense mu na yɛbɔ woro adesua mu dia openipo no na Jesus Freedom Education Conference ɛno no wɔ kwaso ɛwɔ adweso mensenim awa asante mantam ya Apostle Eric Ofori ɔde adesrɛ ɛde ato ɔman Ghana abatan anafi ahwɛfoɔ nim sɛ ɔsrɛ mu ada moma no adesua no eni kana makoma so ensa de biara mope e wate asefo sa sefri say obene da chepa won so batan da chi bia obedi yim na wore mu kyerem say ehuma sua papa yade a eboa pa moma bia kon nanim wompuntom sanso na mofa ne da ache no se betimi asi wonum ye no betuna bobredum pempen so ehu hia mabra betum pompa de a yentimi nyi huma sua emfemfiri mum Apostle Eric Ofori kyerem say obasra batan obi wo ne homoden etimi to aye ntoma egu ne dan mu amagese edu ba bi mpo asesebe okwaku bie boutique akwakoton ne ma obi adaka so a tese ohu de wonfa kura mfamfira nkwa yiase ne ba school fees ontumi ntua tese ne ba school atade to ate amfa ne ho kura watata ho nyina hia na kiri din ne ba ne petrodua keke pen keke onto ma ne da na yeso ntoma sa emu amokra o kirema mofra ne hwe ne eden nanso se wutumi nya abotre ehwa wo ba twe konkura kan sesebe Nyankopon japade ene ma tutetu ma ye okwampa so no munya eye nimde kama efa dusua mu a dachen obatan ene oman no so mu nyina ye betimi akwanka ne wabrabom Apostle Eric ede said to dwamra na school no wanu made in additional emofra mu wie school no ewo kwaso na omoden agya wono kwan kama ode said to gye no kirem se obesre abatan no efri neko montoto mo managejem mofra no ho masua yade a se dabatan bia koma so obi ayere ne ho no nso ne bra ne ba na se kama se be da chi bia no o my Ghana ye betimi edu ye bosha hodo a ye pe eho odi nsem sei ato di ye kasebo enim DNA Jumadi Bia Esronko. School about 1 year more. It's when your first graduation. Na Ashen Monyam, Osha, Ahokeka, our 40 Baya. The America Edin Kaine say, Bessra, our phone, and say, a brave mono, and Ibiaba, if we are shut down a high, the high freedom, Diamond Eba. It's all your Ofua, Bearman Oba, Morning Cono, Obano Oba, Morning Cono, the education idea, Sabody Inviti Ashen and Yanko Posha, Sefrike Benso. Na Dimatoas say, Abain, Tian School say ya na untwa ni hebi and the cry to and suffer MP krawama if he say senka ye bi abai ni school dia ko beba and so e ya nkra say na ya no mo dwen say bi ye for ye ni ayepe then so opposition ni ho no ma amamu na de oteso no be ye de ope nti ye private schools no ye ni ama government schools no cry o mo ni ma yi ti e be sra abai say ye ti school say ya mo ntwa o ma ni me hwe na bibibia ye say yensu ye hia no mo de mfa mo wa ye school a mission school matise yare tete nkwala ama wonya misuru no ada ne ho adi wo man nim na afro koye adwuma bia na aye nhira bo wo man enti we ne manu masema me kanso akire aban so said ye etie no nka school say no nka aban no ho che ne ma sometimes o che nkonya wo district ni mu o che books wo district ni mu o ya ne ma bebre wo district ni mu de boa aban schools no tie be sene nka ye nu say ya boy ho modene na nka ya ye na nko mo so atimi aboa ya mo che bibia na mama yebi nanka aboa yen ana senka aban de police bi beto private institutions no e bi abesia bi wo a aban betimi di aboa interest ne nkoye kese ene se onje besia e de school a obebo kapa na emom gi se wo page school fees ne so ko higher pa emwa ye de ese ye de ato form se de ese e fata nti we ni ade srade a yeso ye de to aban dem especially ejoso area ha se omo che bibi MC ni MP ya omo suntu omani no mo hye natural say edidija edimuna nenam enti Apostle Eric H. say edu baby a na omaro da de mo checha mo so mo bi o mankasa nkran school so me hia mo wani bi pa enti muntwa wonom enja eni a wuti ye ono ene be ka ne so ye proprietor edima Jesus Freedom Education Conference ewo kwaso eno no wadweso mensenem ewo sentimentum no we ye peno penipo no so koye special guest of honor edima dwumede ne pastor Charles Owusu MPN ono so ye kwaso district pastor edima the Church of Pentecost Miami dim or that is ready ato o my Ghana
abatan na hwefo anim sɛ ɔsrɛ mo ada momma no montete wɔnom awɔ nyamesuro kwan so efisɛ twene konkora sɛ nyansa fiti ase ne Nyankopɔn ho suro pa enti okɔ asɔre na wo ba mfa nyamesuro anhyɛ ne mu a ɛmo akra yɛtete yɛ ma ama wɔn nimdeɛ ɛfa homasua mu no na yɛsan so boa wɔn yɛ ma no atete wɔn Nyankopɔn kwan so ne bɛboa mmɔfra nimdeɛ ɔmo pɛ no wɔn atumi ɛyɛ panimpo kyerɛm sɛ ɛho bɛhia pa se betumi aka twede ampo Nyankopɔn asɛm akyerɛ yɛ mmɔfra yi yɛde Nyankopɔn subampa ne bi adu yɛ mmɔfra ne mu afia ahohyɛsoɔ na adwumaden bɛboa sɛ bɛtumi aboa pa na yɛ ma yɛwo wɔn nansen no wɔn betumi yɛ nsusanso pa na ɔman Ghana nso yɛtumi akɔ yɛ ne mu ɛwɔ mpuntu mu pastor mpiani aka sɛ kyerɛm sɛ adusuafo a mo nso mo awie school a mo kɔi mo nyere mo ho pa mo wɔde mo ani ani mo ho masua gye papa mo fo obuo mo amawofo ne ma kyerɛkyerɛfo nyina mo nyere mo ho sɛ de etie bia ne kopɔ yɛ adoma na ɛyɛ ne pa mo daakye ɛbɛyɛ kama pa no so ne ka sɛ mo nkyerɛ mu no enie Pastor Charles, also MP, so okay, can I say now say yes, videos, and the young which is a yes, so Surayami, Yawan Surayami, Yan, and why so you see the word me, Pasuko Surayami, when it's been a new character, it's a best to say, your mom and Yabama, so but my base, the crown, Yahapa said, I checked from the Chino Yamiasa, the young Ebebo, the Basa and Bano. But they all know but you if I want for have condition and yes said yeah can say and we see so one they make them sure about Debbie as an advice because of one time you know the one I and I say Christopher the best I say yeah mano yeah mama they say every post they chat and so the best church of them so anyway this I say I want to say everybody on about for it my TV so radio so TikTok and then you can na sabio sabi odi na lantem sabi odi over lantem say yam sure one sadio e mi amtrai abaya de kwasi metimenti na na me so for de na so metimenti na pagina na bani na bude ni ti emasa say wo ya ba no yam sure no nyansa no crown first what you can maybe say more na what you say and your baby be o hono ba yam be yesi ya be and say your mana ya hwekwa ni be ne se wo be so yam so this yam ya nyansa ahunya de empa ene ahombrase nya me de chano kwa ti akwa se emba no besuru nya na sade papa da o church of Pentecost the church of Pentecost just area just premier then I'm walk past the streets yeah so that Pentecost International Worship Center e wo just I want to get profo kwa na ye de adwuma ene ne ho asɛm anyen enti ene a wuti ye no ene wo ye say district pastor at the Church of Pentecost asafo no ewo kwaso adwese ne mpatam was antemantem ne din at the pastor Charles owusu mpiani na wote ne nkan na maneboni yansam hweni samolo ofolibo aten na de firi oman Ghana asantemantem ebesom yen Yantua kasia bone so niombo nremu ewa disuamu nsema na asoye na hwa disuamu nsem so wo man Ghana mu ede nsema tudwa echemu say ye Chinese, Arabic and French kasa no ene kasa foforo bi no enya eya wo man Ghana ye kasa no enya de ye ohye se eye basic schools no ebetimi asua na asoye no echemu a eya de a eba foreign country languages ahodo na eno no so ani na pese wonsua enfenye na ade a no betimi na emom enya de ye ohye ewo man Ghana mu na brom ne nsɛmtwerɛfo atwetwe nkɔmɔ endrada osana abosom ne de toso mienu ewo mfimpi mienu ne aduonu nsia mu anosoafo na hwa adesua ho nsɛm so ye onuonyamfo Haruna Idrisu edi tudwa ana ochie mu sɛ na hu behia som de nsɛm we ebetu dwa sanse timemfo bebre na ebisa sɛ adenti na ban no ebema eye omofra ne so asua eye kasa foforo no enye oman kasa ana ochie mu sɛ wo hwa eba primary school ni ma mabɔ mo modi asa ye Ghana kasa ye kanon enu bi anomu betimi asua no chem kwa policy bi krampo na omu propose ade aba no echemu se fiti eye KG ekosi eye primary 3 no eye ade Ghana kasa no ana chesomo de betro ma de san so mu hu ni se ba se akola no ebetimi asua ade akona ni ma kasa what no ana waso mo bomodi ade kire no mo de kire no fiti ase na akopem se obeti bibia se no boa ma mo fra ne so no etimi asua ade ye na emo me free eye primary 4 edikosi eye primary 6 no na afie omode oman Ghana ye kasa na ka no omode poto kasa so aka ho e de amawom se ne be ye betimi aboa wom that there is no intention by government
to make Arabic and Chinese compulsory at any level of our education. That is not the thought, and that is not the thinking of government. English remains our main medium of instruction, but from kindergarten to primary 3, we are encouraging and forcefully supporting the use of local Ghanaian language so that our children will not be lost out of their own values and culture. So from kindergarten to primary 3 would be the use of local Ghanaian language. From primary 4 to primary 6 upwards, we intend to make English language still basic medium of instruction, but we will introduce 3 foreign languages, optional for any learner to choose a language foreign of the choice of the learner. Whatever it is, this revised curriculum is now before the Ghana Education Service. I will accept their recommendations and I will implement their recommendations. But to expose them to those foreign languages, be it French, Spanish, Chinese, Arabic, Italian, or German, will remain optional, but will be for purposes of upper primary in order that we are producing learners for the world. Ania uti ye eyo swafo na shadi suahun semso ewo manga na mo yo nyonyafo Haruna Idrisu yantoa kasebo no so na yemfe ne fankyere o manga na adwadie ensensemu na meka sai nansen enya semkuma o manga na fango no enya ntaban esoro kwade etufa wiem de bia da o momre ene mutu asa o mokọ o manu ani esenemo a yadi nsu agusu asija so ene emirika omutu no krum ha no enya de wakra na ni na ne se nansen wo hwe eye desera ahyenkafo ne Ghanafo mo de fango di dwuma etona ne bo no aka tom ne soro na akodu 20 Ghana cedis per liter kwa na ekrum ni katente sam eno wachi ene e petrol ne ada fango aka no so no e bo ne nam 15 cedis per liter jese bo no kwa na ekwa jese Ghanafo ni so no musu titiri na ahyenkafo na yese bra no mo bonti nansen ahyenkafo nkamomko ekwakwehia o man Ghana aso ye hwa o man Ghana chese kwene bede ho sensem e de koto o manim sei ekwanya afango no de o mofa so no ama adwuma mo ye ne sese ne sabe akoye nkwasi adwuma wo mo ye adwuma munya so mfa so bia kwabra ne ba kwotena hyenyachi obechinchim stia obepon na sisi nyina agene boba fie na kwamade be ma ne yere kura de aduane adi ne mu aye den pam intikaba no ntum kakra na nsaba ne ka kira mo se ne alata momman enye adwuma ntimu nkofie na medwen ho emeresem mo beteme nka nenne ampani ampanu ane ampam Ghana mampeni bemo oboada onsi dwomanse waham Ghana mampeni akase kirem sei yemfanto Ghana fo anim tese no aban ehwan desera ne bo no wafaso eye 2 Ghana cedis we yefrisi se hwu tedi aka no ahyankafo ene nyuma wura no ma mode fango di dwuma no monche na muntwe na kakra kan bibia nkonkan emfa emamom na nkrata ba bonte kirem sei sese no aban kirem sei se eye liter bia na ene bo ne kaka keda kaka tom ne soro na aka 20 Ghana no abana fom 2 siri se bebo apa na hyenkafo ene mo amudi fango dwuma o memu no mo ho etiman ha mom na nkrata bonti ne no amu kirem se o mampeni ene ne cabinet ene fa adwenkire wo man Ghana o mampeni akacha motena asam dwonwo hom se dabi Ghana fo bro Ghana fo papa ne free se Ghana fo bekaya na ofoluso busumnum na mu aye den fango ubuei na etumiri kakra sam ana ban na bedwafo tenase ehu Ghana fo bombe yi 1 Ghana cedis edi free so pepepe enu se ya na ban asan ye bioyin na nkata ne adwada osana abosome toso miensa ewo mfimpi miene du nsem beto dwanom openipo no ekasa wo mampeni akache mechire spokesperson to the president and minister for government communications oniminyam for fellows kwachi ofusu echirim sem Ghana mampeni chirim sem watena se adwenwa hu ne sei Ghana fo komu bu ye komu bu ade ye ntumi nye bio ye se ye ntumi nsua enti wadwene wa hu ne se de aduro no so amamoden amfa ekane bia be ha adwente ne wahwan deze no price no 2 cedis mom de aka ne pato ne ade ne de obutentim de tim nya de abanya fa biem na aban kirem se we nyina de nhyehyɛ pan manim nya odi gu akwam abo se be ya fa ngo bo akwa na ekosoro no eso betumi atem na aban kirem se yemfa ntum anim we ni abosom ba kontem ehye ase yankopɔ ya adom a efiri akyenata
wasana boss me de taso enan ekọ ne de ebe wo saa akoye adwuma akopem boss mo frɛ ba akɔhye mu no de taso nan ansa na aban no ahwɛ de bɛkɔ ansa na wo hwɛ frɛ ba betu dwa na fa go nsensere wo hwɛ ho do bɛfa so am onto betunya bo na Ghana ahyenkafo na kwantufo ye ho etiman ha yan Ghana man pani kyerem sɛ ene oman fa ngo bo akɔsoro pɛ na ahyenkafo mo bo na akɔsoro obi nsusu akɔtɔ abeto na de na akɔso nti wo yɛ nhye pawdo egu akoma bo sɛ bɛyɛ oman Ghana fa ngo no ɛso bɛhye na dwade ansense bia kɔnka ne ɛde ama oman nti woni nkrata efiri Ghana man pani aka kyɛ ba nimre yɛde mu nkyeremu ɛsɛm Yantua kasiabone sonia da soa egna fango bo ho sensema na akwantufuo ane adwadifo mo won kran pipni mantem hanom akasa echemu se o hwa fango bo a akosoro ha adwinye papa pesa sese ne niema ekono se hyehyɛ pa bi ambegu akwam amfa ma wo mo de na mo so dwumadi o mo di no eyade o mo ho ebeka ye papa pa esansa o hwa fango bo eyade anu so no edi dwuma ye pa ewo man Ghana mu enti se koba se fango bo nso akosoro na omo so asetena mu no niema ebeye den ede amawom na bro mo ni di e kasebo ene na nadwempa hene odi asempa etwetwe nkomon ana eya hyenkafo ni titru ekasa ana mu chemu se o hwa sane fango bo na kosoro na omo so na wo so mo bomodin ahe se wo so mo so eto eye transport eye fanim anya sa de no so ebe ha om no mo sra ban so nye bibi FM wa anya sa transport fa ne de eya de omo so ebetume san so mo ntimi enye adwuma omo so no ebe kanto mo sraban ehyehyɛ pa hodo wo so mfengu akwam ni na no mfengu akwam sɛ ne be yo mo so dwumadi o mo di no bibia abɛkɔ toten ɛde ama wo de say atutu fu mo ntene possible say betutu loy fam me adwuma me ye no me fa ka mo but many any choice bia say me accept the fact say atutu me das. Well, if the increment of fare is due to the increment in fuel, then I think it's fair because at the end of the day drivers cannot be working for free. But then if something can be done about the reduction in fuel, I think it will benefit both the drivers and the people because I don't think they would enjoy increasing fare just like that. So if something can be done about the fuel reduction in prices, then it will benefit everyone. Lorry fare they should not add some to it, but I'll plead with the government to reduce some of the taxes so that a lot of things will also be reduced. Eni ya uti ye eyetememufo no ana mo kire ma adwen edefa eyefa ngobu akosoro no echema aban no emfa hwehwepa engu akwam anya saade a ne yenso yatetena mu ebeyeden Ghana ni airport nko ane de ne nyonko de ompe mayentum ne mumfango no boye de ahyenkafo no ntonye saa hwe za ne ye no fango no boye de a ahyenkafo no betum ne yenso yatua ne yenso de pressure to aban so wonte so mayen enti no wo dwene wo ho adwene nyonko wate enkyekere man saa nti ne boye de ahyenkafo no muntum ne yentua saa ne be ye no because entum ma ahyenka ne be ye adwuma amboka na ho aka je ne se wo de ho ko adwuma so what be da me wa fast foi pa ma je jano e ba ne say yaku be ka ne sei ya no ma ja me yiri no me pia ido ntuma bre awale no me ntime biem ye ntime biem Ghana ne ya ba wo nchen fie honom na sofa na men sofa asema dapo no sini ase o ma Ghana no enkwanhye ne ya hyehye no esi a eye ntafo so ba kai a endo anadwo ne jato eye wa Islamic Senior High School num na ha ma chinya nso ene jato teshi first junction hɔ a enkwanhye sensi bunsu junction hɔ no ma wo kuma se kwantempɔ no so nipa banu ewu e ma foforo nsia prepra kotoba bi nsu jada hɔ nom ede ne yehuni ye kɔ ne sen Ghana eja hyehye ne nkwanhye adi afra eja to ka maka ne nyina hye nipa banu ma hye ede ne ye se ba ye to ye nchama hodo to betumi atwa asa sere na dada na wo bibia nkɔ asa bibia nsesa asomade ne yemfa nwa akwam ne yemwa ahyenkafo America tente eja hyehye asu ese nipa mfom so ede ne ye ahoma ne dem 05345019 0593406565 ede ye eja hyehye ene nkwanhye be ne dem adwo Adjoa Agyei Sikapa airport champion me ntie o de ne be ye mi ba to mu $2 na fo no munya atramo ne wi sa no nom ebinom mesra o ebinom $2 na fo ofa menu kwa na meka cho no but enye omu nyina na sebe nya botre enye omu nyina na monom tramo ne wi mesra o but ye bisi ana meka to mu $2 na fo better ne de hu hia pa omu $2 na fo na gaba ni kwatra stia chia no akono wi sa ebe na kasi wo kra be mu kasi wo edene
Edin pa. Medasi mo fa sesa pon airport ya menchira opi majo. Hello. Hello. Wafa. Wodi na bia kasa free. Maybe it's cast wafa. Maybe it's my minti anumre. Wafa, say dem bra kai na driver for mu giant sanem no. Me pa chow ebinom. Okay yo, wafa ebinom. No mu giant careless driving no, overtaking the careless driving no mu chai. Yo. No mu se ni pan kwa na kra mu wafa. Ene nya me nyejuma. Wone Nyankopon tena me sister Mavis majo. Praise. Hallelujah. Set sakumo no nie. Oh, me unim nyame shao. Ya me adom champion ma yenko intio. Say they call the anu adum. Bo drivers na bi mu nya bosia kra. Traffic achikwa na nipa ya fa hu say. Passengers nso entimi nka che driver say driver da wo ye na nye. BBC asa na won bebe ru driver no. E sa de na se won jai. Nyame nya duma. Wone Nyankopon entina ahomani tem 0534050199 0593406565 jasheshe yakoso omanyim etuatu asosa nkwanhia ne so yeba etuatu asosa de ne ye ya yebeboa na eso etimi atemajo Jamia ofa oh mi senior man to me na empomo kode briefo ya hu openi sawe ni empano chama yenti anumre o mania otike mu na bibi kozo kwa na oka passengers no ase o na o kano we difficult na obi papa obi besie wa fujo o ye de ko tunefu we je futu system no na wo say ye adwuma so obi BBC ye check ni hu say on phone so a e wo say atwe waso na ye ahwesode ma afoforo na o mun susua enye futuo nipa na futu no pa no befa opa onfa be dia okota de no na obi mate jofa asawofo mpa no afuru bi pen on sana nkofo bi no kika anti de mo kana bi na wo kan on sa fe be mo se em se afuru bi pen se kwa de obasisa no okay em se afuru bi pen o ma ne concrete mate da ba afuru bi ma mente why na me hu se de tie mate da se me wo fa se to me majo Ofa. Me wafa si wudi na bia kasa free. Family Regina Buidi Achimota. Ah, ofa yenti free Achimota market. Ofa. Yes, Rabai, and in uniform. Among Casancha drivers for no. Every kind of doors overtaking so a doors. Me say last month me call we see no ameba. Me say car meeting. Me see ye ofa. Driver ni kwe meka Africa no we bring ni crew say driver wo kwe meka me see ye me do apeja na me see ye na me sa fa ka ahi fa peja kwan so na nanam no achim peja because minim ba ko wo kɔ ayi a ye fe ni sen obo ase kwan no so hɔ no ma wo kɔ akwan se mu o free okay mate apeja pato se wo mehu de o kan mehu pa ya de ya me ase se wabɔ ho nkwa ho ban why Mate. It's muntu omufuma enu overtaking. Mate me dance pa ma jo me last caller ni odi na bia kasa free. Hello, from Bajo, good evening. Mejo si senior odi na bia kasa free. Bajo, midin the Godwin, me kasa free dodoa. Ahon fe Nhyiraba ni. Ma yenti o. Bajo ya muntu Okada boys no nsofo. Eya ansemu ani mo na omudi moto twe ma obon sama peja moto n'ani mo. Obon se obi nso ti n'achi. Sa na mo de hwehwehwe wo sa adano enume ba ko be hwe wo wanimu a nti ya mo ntu o mo nso mfu mate me da se pa na won so wadwe nkyere nimre wode asome na ba ni say ya no mbeka no krumo wo kwa say ya access to the water hydrant. Now look around the hydrant. Na hwe ajedifo etwa hydrant no we share. Anytime be on be so be hydrant be take almost some time and some many access to the hydrant. So they say I have no omuba twinsuo no dia kodum ja no. Just look at around the area. By the time on be access to the area twinsuo no na time ko no be nyama ehye. Yes. Now Ghana for be Jacob blame fire for say fire for anomaya day na mudi fire for atem. Omo hydrant na moti so amudi ja. Omo hydrant before be access to the hydrant no na asamaba. Oh, sometimes we blame and control because say blame mom. Ene ye no kre de bia de so mbo boni pan se de bo no na ye ka na mpanimfo na enti ade ye nyina be ye ni Papa de. Ade, ye be boni dua, ye be boni
boni dia me wo ba no papa ne ade ye be boni dia me dem asama ano no ya sama no ahyenkafo ya kana man nte bom dua saa nso na amampenimfo ne mam kitekita positions ya kana man fese system na de begemo na akire ne asika no menya adwen sa pepe ebebo mu dua se ya kana man ntia ebebo dua muntumi nsoma munyai ana meboa ma naka muntumi nsoma mfa position toto wonom na mu so man ye ni hwesofo bia na se mbegye hu sika pa na monya de begemo me kura ebe me ko parliament ma ko samla no isi dua bo ne be bibia o parliament ya hunu se ya kan okre na mompe Nyankopon be chema mo beto no bo asika kra nkrente mompe ya bazi si a what you can say the more and home answer. What you make crash prayer about Kumpo and Franco over. What in your was one and on shoe and shoe and this no and then this seven on Buffalo. If you got up 20 grand, I'm certain when this have maximum one. me wo fa se Bismarck man bizi atena se men ko ne chema na kwaba na mfa ko promotion se man saka numre no mesmo ye wakase bo no so na Bismark ati say ofa nshaba bibia boko so o ya me adom disi ade ya chigu ho aden o ya chigu ne se so hwe se de ye kwaso ya kwanso ne ya fiefim ja hyehye ne ade na ehu pa and it means ya chigu ho ya chigu ya nyina ya chigu ho opani na mo mo kokuma se mo akonya accident ani pa benu mawuwei a o ma hye yi se menum ye ne ya trim ye bia nka yeso ye ko enti obi a chigu ho ye nyina ya chigu ho sample kura enti de aya asem e wo kuruma aya asem pa enti ne de aya na aye na eyi ni so ba na eba o de anya azigi no oh ba na eba na minim odi a chene bedi ho nkomo fia enti menka ba na eba se DJs wom police officers wom just bebre se ba na eba azigi ni ba na eba azigi season na I'm telling you see ano I think say we started last month August ye wura azigi mount anasa azigi month and say dey be wura August nim na minim say be this a year month ya na say dey to because ba na eba azigi ni me wo fase for say ba na eba na dey na ekosi me ade menya bi hwe eba mo keka say ba na eba what ya say mo say ba na eba ntimetum fo pa mo hwe ni yi abo bia di abe opuro nku akodi bia e dey be say opo no odi na no anye kokko bi ahu what ya say adu ekukuo mu ade say wano brede a ye hu si wadi abe ba wani wano amra e kire din ye didi tu aye kwa aye bai so obi na obi akukua mu nsem what ya say be bia wo da minim ho na me e kwan ya fa se da minim ba so de ba bonten say Ghana fo hwede a ye beto ama ho na e ntina ma ne ba bonten omanfo akita tuo edidi agro wo mpa so chale chaman adwuma na tene etuo oh yeah etuo de oye den na o de oh penny na den say atete toy Ghana na say toy na me de handcuff gugu ebi ni mo chese chale chai oh chai ja ano mema na ema no o say mema na ema ya ni bia police officers ema ya ni bi ni ade o de be nko e bia babonten na no e de ni se hankom me wo fa se ba no ho chehye no machiguo de yankopo ye azigi season etuo se ebia obi de etuo kwagina no so anaze no adwo mi hwe mi penchire mu no ayo azede na ada na we bo mo chem so ase o pa ntentem se yenka ntetem yi ade a mo ye na enye o news evening news enti mo ye discussion adwo we nyina ye man no ye frɛ no kase ebo chinsem hunu e ka ho e ye frɛ no komo nketenkete awa kase ebo no so na metumofo me de me nka hwe nkyerɛ mu na mom sa wa wo so beton ho a ye krado se ye beto ama ho de meka no because they were na those days na ni ho ene suatra o de be ka ho asem tie fan sha fridge mu na niam bo ba no opani amanfo opi achigu ho mo a mo ne ma na ye kwa na mo no mo ye video call so mo achigu ho me I'm telling you guys it's better you stop it because mo achigu ho
videos e ba no opani so no obi aye bia bomode ana share say we akire kwa because enya we na make and o tie me na wo a wo ni obi aye video call adwa ho na wo ho da so no mo ni na ho because videos na share say amanfo e release videos but omonzo omode ba bonte omonyade omonyade ba to opani wo twa ye den omane wo mra oni nipa no na obi kokua mu nkomo yemfa ma bonten emumie ne matem ho ase between two parties ne ba ko be betray ya because nipa no nyonko tem nya asem ba ya otamfo automatically woni wo nyonko be nya asem pe ma ya tamfo baby girls nso enu ntine te se mo wa adwene ye adwuma mo budo mo nto mo bo etide na ko budo na kobra ne be ma oda na I mean how we dey fun asi wanim video ho nyina na kobra ne wonsa edi ahim e ka sei me de aba me say ya me anya dom na wo de ba meka na me kan so a momi be yi wadi what ya say na me ga say me kura video call me nya bi da ene manye me nya bi da manye wo fan so de na me kura usuro social media na nga say ya me ya careful this season is Azigi season be watchful because se betom tew no mo de ba no mo so mo ye public figures and say openi o mo ma ba say the public figures ne dorso o ma ye ni mo de akitua bi enti muntu mo hofo na manfo ahia say o mo release Azigi na mo ese post front chichi sankofo na mo release side videos na it's so bad so yonko de jam o di ba bonten so di gu ne hu fi I mean it's not fine it's not fine I mean how de ba bonten de bo no kwa no and nyina kwako say in the first place ulu kwade de ye de ukwa heva in the first place ulu kwade de ye de na how no open replay I mean how did you I didn't say ulu kwade video no replay no de be den eno ne asem no opani yenya na kajagum na enkomo we bedi ni dafro wate enti hwa ho ye na eba wo fa se de me gusu a me compile gu ho eba de ya beka ti wonya videos ni bi o videos ni ya me nwa fa se fo na nya ba me apa de ya wo fa me nya so nya nkan bi na mo mahu se o mo keka ho nsem den ana unya bi nso nhwe o dabi so wo fa no se nya mdwuma ni nti no eheni ma we ni me hwe be gina nyina mani so na me se ya be tu suntudio wate ase nya entumi suntudio mo be du anadwo no ebetumi abbo replay o mani so ebe ha me abofo ne de yombeda ne medi a kire mo se ne be yosi akwan tu diga ni na mu de anu de ha dwen nti ebetumo mo de bade a Ghana fo ya karso mbeto nti buo ho na nipa nya den emu enye fine manyini omo akwala bia ni mo penifo nko a e de ade a yenko ya ni mo peni right abusia nyime me mo adwo me mo akwa ba kwan so nko so camera deal 106.9 mega so so agude mu nsampa papa ne yamfa nso mu dwuma di kase suwe no eya de kan se nyime no nsia kase asujwa wotie nyina wo fanhyaba Kwadwo Sammy bi nkasa nso na baba so no Adjoa Agyei Sikapa sa nyime no wam nso asin koyom de ade kan se nyime no nsia kase no enso emo babi bia mo de tadwuma de ne bibia damase wo fa du so no besima kadu samam bi se mensuma agude mu nsampa papa ne yamfa nso we no enso ade kan se Lumba nso pa brano brand bia try say dia wam no mtimi kwa mo aso ase nei wam se menka ncho dwuma de bia wudi anase pono yemfuamfuam dwuma de bia edi no eye Lumba nso pa na wudi di dwuma na ese bibi bia nso atimi akwenkoma dama flana ba dia 169 enkofon cross amana ne nkoma later sinya no yedi ba be go ansa beto dwuma je nso afi ebesa ba fie efisam nkoma ndodo na nso no enso adi nyina nso boma dama ana ya jimra ade agude mu nsam no enso asum dwuma di kase so Mike so kocha eye producer on D2 wetimi akuche nsem nyina no enso agu nkata so besima kadu samam bi se mema sam na onsanso tojuma dem so champion kofitala nyme no wo ba dwane show no live on Facebook sanso na YouTube ne so dia Iron Boy kofite ono ana ode sa osum nyina so somo djuma dem so na bibia no enso etimi akwanka misa rita otama komititu manya no ntia so no sumo ni djuma dem nyme fantastic good evening pa enkoma no ye kan zigu nkoma na se wo de laugh emoji dodo na enso ewram na se wo stress amasa hwe huye esanse se ne ofe kan kromu ade enya tija se kim wachinya gu o masa baby boy ni baby girls on be so pa brutanto ana enkoma kefi oba yensha se ye difisa mu nkoma no enso sha se nansentema na mbedi nkoma enso cho se team Ghana yetimi ko Glasgow 2026 Commonwealth Games anusu tojwa was Scotland na after say ne team Ghana anase dwumade na bawie na nkoma dodo na ana free anonso asua enso ba no pai I was Sporty FM during that time Nathan any Raymond now you know nyamado enso etra say I was Sporty breakfast show ne so no just say Raymond the revelations so do na so mamanti was say nei ade kan say team Ghana abrantie ba kwa na say we omo two boxers ra Daniel Blanche and your abrantie friend say Precious Akainete
we mo omo ye 2 boxers omo ko represent Ghana ewo Common Games na say ewo Glasgow 2026 Scotland na meeting komo no some rente menu boxers amateur boxers e de my team Ghana sanso na baba and 2 medals mienu ayenya no ababa we enso bono maden agye ba kuma Zinabu Isa wano ana timi agye silver medal adema Ghana we no mrantie mienu ne ababa ba ku e omo de omo akanwura wo de yentie Remo Nyamado wano an nkoma odiye. Team Ghana's contingent that went to the competition, Mr. Daniel Plan, who many know within the Jamestown circle that is a proper hustler, has disappeared from team camp. Now let me continue. A young man by name Precious Akaineti, another boxer. As we speak, he is also one of the boxers from Atokwashi Gym. Akaineti, as we speak, has also disappeared. The boy has disappeared. Now the one that to shock all of you the most is the silver winner, the para-athlete Zinabu Isa. The silver medalist, after receiving £2,000. Ladies and gentlemen, she also disappeared. Vai Remo Nyamado no ne revelation ase nkoma wono nso atimi di ya during the time and Nathan enso atra Jumadi Kase so sporty breakfast show anopai wono nso de sankoma no etu janmere ade ni nyina no enso ma na odi sankoma we pena the barrister Mr. Charles Osesibe wono communication director adema Ghana Olympics Committee onu kroya enso serve as African Arm Wrestling president Wano Kroya Nsuya Adia Kanse General Secretary at the Sports Writers Association of Ghana 20 friends swag Wano any team Ghana Glasgow or Kohobi communications on a domano Wano sweating come Wasimaza Maba and Anasa Memrantim in Baba no Bianyane and then you know Munina Titrine Botters no woman airport so mobile flight back to Ghana na Omudu Wanana say Omu say Emrantian on flight near Numre Enti yantwen kwasi Thursday anase Friday se omo makromu an yebetimi aka se omo do mo akanura na assistance ye due to arrangement amu ye enso we traveling nimu no anase omo mayemu no ana anei ama ebimo so aka ho a omo so ban batch senti obia enso mfa no enkanura Mr. Charles Sibe the barrister enchiri mo de mani. In fact, I was coming home with all the boxes until at the airport we realized some were scheduled to travel in the evening, so they were asked to go back. 3 of them, I think, an assistant to the chef and 2 other boxers. They realized they were scheduled to travel in the evening, so they had to go back to the hotel. As I speak with you, a number of the athletes are already in town because of the travel arrangement. So until Thursday or Friday, we cannot say that an athlete or any athlete has gone AWOL. Why Mr. Charles Osasibe communications director de ma Gio Sinona ese where Sanchemu yansu atu janmedi nyano enso atu jana after say Common Games e ba we no say Africa amaya wo do enso kopiem no out of 10 and as mitimi kaze first 10 no Ghana yeda 8th position yetimi enya 2 medal after say Nigeria enso top African ade cancer ranking no nya 24 medal 10 gold 7 silvers 7 bronzes South Africa to 28 medal nemom amom gold ni 7 and silver 11 and bronze 10 Kenya enya 3 ade cancer gold 4 silvers and 5 bronzes and 12 medals in total and Mauritius and so etimi enya 4 position when so 4 ade cancer medals 1 gold 2 silvers 1 bronze Cameroon at their feet omu etimi enya 5 bronze ade and as 5 medals 1 gold 1 silver and 3 bronzes Uganda etimi enya 2 silver 1 bronze omu eba seat position and Namibia and so enya 3 medals 1 silver 2 bronzes Ghana enya 1 silver 1 bronze 2 medals in total and Lesotho and so enya 2 bronzes and 2 medals in total and Zambia so no and so about 10 ade can say 2 medals in total 2 bronzes and Zambia and so nya ntiano and so ade can say medal table Africa amaya wodo am so kopie me Glasgow 2026 ade can say Scotland come out na se yade nkoma no and so atu jano pania your friends Dr. David Kofi Waku administrator at the Ghana Development Fund. Enti fund na mpanifo so tia opani we na nei wono so down wedding commando dona wasim pempino yakọ tournament anase athletics championship bia ye beba na chese yanu dam ene investment papa ben na empempi yetimi invest enso athlete ene nkoma opani no enso din se awose ade kan se investment enso etimi kwaso wase one athlete ni bi enso nyansa ensa so na se nkita ondie kakra ana omonso etimi ekoma akosam enso che yente Dr. David Kofi Waku no administrator at the Ghana Development Fund.
Performance, really, it is not impressive as any ordinary person would expect. But my point is, you can't reap what you don't sow. I believe it takes more than just performance or participation or appearance to get to the top. So what I realize, my lessons are that we need to do more preparation, more training, especially on the technical side, motivation to the athletes, and also if we really want to perform to a high level, we need higher level medals. Then as a country, we have to take sports a bit more serious than we do for now, because most of the interview I had with some of the boxers or the athletes or the young talented sportsmen and women. Way Dr. David Kofi Wakwano administrator Adema Ghana Sports Development Fund no and come on so AT after say Ghana and I said Team Ghana every Glasgow by them come on do one so to Jan Nyami Duma next season Benjamin Asawe goalkeeper Adema Glorious across the folk on Ukraine Sevilla's number 1 goalkeeper Adema the senior soccer team the Blasters of Ghana was this season yebesino and I said yebesha no we are also folk fan akuma 2 years and say one way ready brutal was masa season ebesim dey nya agudie Benjamin Asawe come out dey as at now in Ghana I'm a footballer and this is my work I'm doing as a footballer, because apart from football I don't do any work at all. So I think this is the time I have the right decision to prove to the Ghana people that yes, I can make it or I can do it, because once it's my job I must prove at anywhere. So because of the love and the way they cherish me, every place I go they have fans there, so me too I think it's better good for me to prove myself in the national. As at now just expecting more, because as at now I cannot say I can expect this or this, but just we have a life, we have everything, so just expect more from me. Way SM for life, yes, for life is alive. Champion goalkeeper Benjamin Asawe, number 1 goalkeeper Adema Glorious across the folk team. No one who creates a goalkeeper Adema the senior soccer team the Blasters of Ghana and Nkoma and you are there Jaya Dinyano. And so on this note, young Fisa Nkoma Bobo and see fly number DR1069 and go phone calls to Lumba Super Eddie for latest number. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip. That's super bright. Lumba in Super natural mineral water. Get a grip. That's super bright. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. What there? A jawo dead down. Right, Abushegu Swasin Konya so kain ketes Lumba Super Madin Koma Kacho Senei, Jumadia Bia Udino Bebo Madino Mansanka Lumba Spani Bema Dama, Amaswa and Conquer so fly number dia 1069 Kofon Crosso, Amanan Koma later Signano, Jamfangwana Fonsanso, and Todd Medes to reporter Menseka, and it says Copiamensu FIFA Swaya, Federations outdoor to Tuana, and Swetimari drama support, and so Alpha Penina, Jeffren say Yan Infantino Minucasano, why FIFA President Essence and Nansen Temabakai, Bedin Comacho so anyway, and so Pesadia Kansas stakeholder shares no, on Sutimi Toma and Quengrebe and Amsubi, and on Tiamitin Federations outdoor to Dwana, and Swetimia Pulio Adia Kansomo support, and so for Penny Francis Jan Infantino, and so ahead of March Yamia Tuma 2027, Adia Kansas FIFA presidential election, and then Super Toto Awagra Batano, and so reporter me second meno, Yadesa Sumina, and so much Medes Bibia, and Swetimia Quancana Jan Infantino, and Swetimia Bopo Penina friends, and Donald Trump the administration say and when you say opening so and Subetimian Dumnes also Etimia ba wo na no wakwanimwa essence emwa dia kamia sene me pa Trump for to dwana wo mo so di mo dwuma so FIFA no kamia so mo so pe opani sene ono Subetimia resign and so eyankuma kram second to opani na your friend say Yan Infantino say wo bo pe opani na your friend say Donald Trump America president no say na umenya so Subetimia kwanwa and also reporter me seka anopa nyasa nyumedin komano to dwana so to nanim say na sentiment and bedi komo and so just my friends say Cote d'Ivoire I'm sure to me your penny friends and miss foul and so after so penny no ne contract and so barrier reporter me second me and so penny friends heavy renat and maybe a choma this Zambia minor and so the African Cup of Nations no and just and penny for so to me na din komo dwajira reporter meetings in the next 48 hours on met me about penny friends heavy renat so no so met me for minor your friends say Cote d'Ivoire national team no na say bibi bianco can no so antia cram in second
Menseka enyimadi nyina no enso tuja na Mauricio Pochettino enso manager de man USA national team no entia metin say ono so atimi asane ne contract enso atimi aduade e kan say 2030 enyimadi san koma no enso tuja nti champion te obabua na fe no image Saudi wo piepia na edi koma entia no so reporter enyime Menseka di nya no enso tuja na Vinicius Junior so say ne obetra Real Madrid na se okọ no Masa egusu atwetwere ho abrante no nso ne Madrid panifo enso di nkoma wasi say ni image writer emre bia atwam na say Madrid for almost 50% no wasi say ni Kylian Mbappe Lodin aka akrabi na no onya 100% image writer ni sika no say wasi sabia na Madrid omo nso enya ne dia nti obrante a je friend say we no enso Vinicius Junior enkoma no nso ne Madrid panifo enso kwade anwade san koma nya no enso tuja reporter Menseka and it's a Julian Alvarez ni agent Nyamia Duma and week when no subetime travel ko Barca na so no subetime kwesha Barca mpanifo when e yade kan simple strategy o moment as to have brantia your friends Julian Alvarez no and so betime Johnny Barca no so e report and Menseka dinya no and so to nanim se poly market and so at the 7 number mountains in the year 2027 UEFA Champions League no almost yan come up yantia is a club friends Paris Saint-Germain o man still almost stand here favorite and asempono almost stand here to say almost betimi I can say you betimi defend there can say Champions League sounds of Real Madrid Amonso likely say amonso betimi age Champions League report amete and also survey no antia metin say ne omuma Paris Saint-Germain 14% say ne yen start there can say prelims cra just a group no cramponya man no wo say likely say PSG team no enso betimi age Champions League sounds na Bayern enso timi na 14% Real Madrid enso nya 14% nyume no yede san komanyina no to Jana Arsenal team no omotimi mo 13% say omonso likely so omonso betimi age Champions League 2020 and also nkoma kafi obanyime no yade nyina so etu dwa na jofa na se we no FIFA woman so etimi aboa say World Cup etoja USA Canada ni Mexico 2026 FIFA World Cup no almost etimi shortlist the best 8 matches and also etoja FIFA World Cup na say na tia obeka during the time Argentina and so no my friends Egypt after say Argentina Egypt 3-2 run of 16 no woman say sa game no massa upe game back and also timi ya dia na sepo no na say no so timi ya dia kon kempa Argentina against my friends Egypt sansua and a run of 16 Mexico against my friends England sa game no so NJ 3-2 amo say sa game no so upe one of the games and also emonso timi ya dia na fa padia sa big game Mexico and so no my friends England win am so na Brazil Norway unim say we no big upset and also timi tojo World Cup na say after say Norway Brazil come you no mutimu bako almost say sa game no so no almost timi add account say one of adi accounts games and also chese mu ya dia na fa so World Cup na say sa big game Brazil and so trauma Norway to atuomo and say atuomo bo ma kabio no mutimu bako Argentina Cabo Verde and so timi apia on listen so say masa sa game no so na big game o cracker pa after sa brantia friends Sydney and so nya equalizer pushes sa game no extra time Argentina we need 3-2 there now so FIFA see and come up biantia say sa game na mu adene brutal no so nkoma akafi ba ana fe Portugal Croatia and on Portugal we need 2-1 sa game no so na mu adene brutal na Belgium Senegal after Senegal take 2 goals lead now mo try ya Rama Belgium and so timi over tennis squad no remontada ni to 3-2 after say minor friends Senegal take 2 goals lead ni no o man timi win sa game no so no me part of FIFA and so timi come big and say top 8 matches and also timi to World Cup na say afa Algeria Austria no so yande 3-3 when no says adia can say go Australia and also your games and as a match and also to and afa Japan Netherlands into 8 matches way and FIFA say me yan come up biantia is a World Cup 2026 to USA Canada ni Mexico no upe games and them what best matches padia na sa games we twa nyume no medini nyina to Ghana England and no sa game no masa I think they no so more than FIFA ntimi amfa nka oni nyinam no ye beto aso de nkomodo do na enso beto dwa na unless wo bi Nigeria ni de share me no kaso se aka enso de mafu am club no wakwedi nkomo wasi wakai the very first time obo UEFA Champions League na against Barcelona ubeka during that time Lionel Messi ni Neymar Junior da Silva na Brantia your friend say Luis Suarez e diom juma enso de ma Barca team no wasi Messi jibo bia player bia mpeso beta no say masa adan na nyina bobo 11 players aside
obia so konkode so betimi awini na Messi one player nko agibo amon pesa mbakọ ne so enso akoyire na agibo no se masa bob akumesi kita waso akwaje wasi masa ne first tackle odi komezi wati ne neze Messi aboni suli oni number bi kura anti wasi sa video no uko YouTube ne so awon se ka wasi na mso bi after say Messi enso atiye no wasa won watwe ne sa atwe trofo no wasi eno na ese yenkam obi anti ese enam so bi no kura timi change ne hairstyle wasi Messi ne de masa mpempi no uko na so ya wo betimi agu anim ase enso ye nkoma abranti e friends a lesson wo bi so no ede ba monten command yanka dos na mom international DJ Afiba wenyaba anti ye amanane nkoma na sa agudemu nsam no alasi ngobi si Nigeria hono wasi wo bobo ama Nigeria wo pe na mo mpechi papa bia ni wo ene yi se ekoba nse omukobo game bia ama Nigeria ade kan se the Super Eagles of Nigeria who play a one obetwa flight ticket one plane ticket one obetwa ba hotel sabi yenya hotel papa bia bedu hotel kra ye dum light na se shoni ade ni nyina mu no se bono ukobo na se wantimi ampase ya na coach nso etieta wo de yenti alesi wo bi nkoma odi ya na afei yemfa agure mu nsam ni nyina ensi DL Power Sports emu ade ejawom dead. Eti yabusia American international DJ Atrasi DJ Afiba das ma me wonya Atrasi nti agude mu nsema anwue babo nyina ne yam fancy Michael so coacha ana etimi coach nsema nyina gun krata so besima kadu se man bi se mensum besani mama onsa eto dwumade nso asira PSA Enkoma sports team nyina led by Mr. Kwame Fumamo so etimi eta dwumade na chenwue de nkoma no dodo na so ebesom Lumba nsupa adama no mo so asema ye de agude mu nsem no enso ebesom samje bekranwue ma menchia o mate onkapa na afi no we no enso so eye Miss and Rita wano so tema komtitu anu so biema na afi Lajos collection Lajos week mamitum kana bema yaw so ewo Madina anu so biema bibibia anso de dam na afia we enso so eye Peterson wano so ewo tema si wo monita dwumade nti yanchi omu nyina Mr. Wo fanshaba enti agude mu nsam no ma yen fancy mate medase na me bo adwenkyere mienu bi te wa ha no na twen me ba na me wo fa se Kofi Parliament de baye. You know, I say you guys are doing fantastic work. Keep it up. Your bro Nyadia is here. Listen in Aguna Bobby Kuma Apa Kofi Parliament. That's a pa. Na Richard I've heard the ban was so my Adjoa Nhyiraba Kwadwo Sammy P. Adjoa Agyei Sikapa. Dia se pane Jumaden sonkwa. Yebo esmo my Ghana kase boni ya live. Nendam DJ Ghana man feeling so great research in DLFM nice. E more de sano manam. Onapo ba my dear kase in or dia kan ho dia ba. Na me wofa se comfort mati de ba na so wo chia yo ne wofa Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa. Fantastic news pa na wotie live Eddie Free Spentest Coca-Cola nchaka se nkoma DLFM College Association members ne nyina na Sandra Bekade ba na so ma Adjoa dear news so here live Eddie Free Tema Free Zone best news ever and was say sister Adjoa you are really looking stunning and I'm jealous of your hairstyle na me dia na metiri ho te saying when the last me kan ye no wo ba we say Adjoa oluku so standing na me dia me luku so saying me luku so down so there standing to gina ho and me luku so down flat enya sa na o sa me wo fa se ye kura me no be ya kanansen ya because me hu so wo fa se me hu nhyɛ da anya fe ba o mpɛ so ba beka oh no de bia Adjoa Sikapa luku so standing na me dia me te saying e dia dia you na Benjamin Tete dia ba no so ma Adjoa boss thank you so much for your wonderful news Prince Botin ba no se DLFM in fact you are too much you too for we de mo boy ba se da mas ne mo ho ban ezigini de yezi ani ni banner bia we se social media no e ba amanfo be hye mimi se mi mfa anya hwe na mom ebinum be hye na me wa Adjoa de ba de na wa wa bra boma eye ade ba kon ye crazy power life crazy ade wa ya tumi ade we pa de so crazy say na we senior ne bra ekitu me bo a ene what time ni so ahon ye so this ya ma ye de wakunwa ma wate de ba crazy ten na wa your life one kaya tiwe unti ya tiwe and then crazy thing why your life mo pa boyfriend him up to now boyfriend ni mo she and then crazy thing okay crazy thing why my life my boyfriend I had sex with his best friend and the sex was day like it was nice and was gorgeous what fast na dey no o say den hwe I don't feel bad o say na downfall ono ne boy ono ne ten friend ono ne kwadae ono the sex was so gorgeous internet a crazy thing sex gorgeous me what so am say wa fa bi of form di e ba ne sa pe obi ni mbeka kire say Jesus Christ are watching you
kasebon ye dia sinansa ya bakọ no me wo fa asefo omo de birthday na band ko fi hwe so pepe se do me de aba na me monitor na yen so na ye bene ye bene afi ba meje akonwa na nwom ne de se da wahehye na sin machine gun no mfa ni agro kra enti awode edika no me fa mfiri soro honom edija afi ba de aba na wo se we ye ne wo fa se ne dinde Adobia Sandra e wotutu akuapem na abrofo de ba no wo se may this new age bring you God's favor, good health, joy and success in everything you do. May your life keep shining and your heart stay full of laughter. Enjoy a special day, Queen. From the international DJ Afi. Banti mo fa sia wudin ede ahofedua Adobia Sandra awotutu akuapem. International DJ ya adwuma e wo DLFM 106.9. Yen kanjo po asen papa pantene. Nyankopon de afi ba kwa kan fe onye okese. Ompedwo mfra dum kwa dum na kwa tentene asoro ahobambo onfando mo pa. Happy birthday to you once again. Me wo fa sia ahofedua wudin ede Adobia Sandra wotutu akuapem. Ya min shop ni awoda no onye ne soronko. DJ Afi ba wo ya adwuma DLFM 106.9. Ina odi awudai ebayem dedi ho biom so ekwa de ma sister Vida won sanwom Adjoa Agyei na brofom de ba na say may God bless you with long life, good health and joy and favor. This your new this new year of yours shall be filled with grace, peace and answered prayers. Enjoy your day, my dear sister, from Nap. So Nap say yan kan chirawo na de nyina wodin Vida Adjoa nsawom Adjoa Agyei na wo na Nyankopon de afi ba kwa kan fe onti Nyankopon nye okese wate no mpedwo nkwa onfiri adom kwa tete na onyine kire na nemre wade nyina Nap osre ede ama wom na kwa kra every mwafa ase kwa me afum nchen okire ma happy birthday nkoma Mr. Roxen Ankama wey efri happy birthday efri Mr. Roxen Ankama ekoma ono ane yere Mrs. Mercy Ofe Ankama mama ene Nyankopon de afi ba kwa kan fe ho enti wankasa wukunu odofo twetwemutwe wade nyina ne den ede Mr. Roxen Ankama se enkancho so do yo papa ntene Nyankopon humobo no de afi ba kwa kan fe ho a onye okese wai ompedwo mfra dom kwa tenti no nyine kire ene one abusuane nyina esre edemom happy birthday to you once again Mrs. Mercy Ofe Ankama nyame nche opini wa woda no onye ne sonko kura wa wukunu ho kafo wade nyina Mr. Roxen Ankama ene o se yemfa woda we no yemfa ema wakase ebo no ye de semusemufo no ya miss mebele ntwene semu mayen champion tailor de ekopie mu Facebook NF yiti makase ronya behwe yem sanso na Mr. Samara kwa DJ Zigby etinchim kase fremfu madesum ya nimere kan kafo ye penu edi ameje so ye wofa o se adeya de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wutedin ane banchro bona na otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa ya kwe na DJ Afi ba na betena se no de awusu dwuma de na betos dem mu nyina moniti a ade hye pull up